Nikšiću, gradu pod Trebjesom, odvija se šestomjesečna obuka, koja predstavlja najzahtjevniji vid pripreme za buduće spasioce. Ova obuka nije samo fizički izazov, ona je test karaktera, izdržljivosti i spremnosti da se suočiš sa najtežim situacijama koje život može da donese. Kandidati prolaze kroz sve hazarde. Provjere fizičke i psihičke sposobnosti, simulacije požara na otvorenom i zatvorenom prostoru, alpinističke vježbe, rad sa specijalnim alatima za saobraćajne nesreće, intervencije sa agresivnim materijama u zaštitnim odjelima, spasavanje na brzim vodama, ronjenje i još mnogo toga. Obuka se sprovodi u prostorijama Nikšićke vatrogasne službe, u učionicama, tehničkim prostorima i na terenskim lokacijama. Za praktične vježbe koriste se Nikšićka jezera, aerodrom Kapino polje, kao i lokalni otpadi, gdje se simuliraju saobraćajne nesreće kroz rezanje vozila. Mlade buduće vatrogasce obučavaju licencirani instruktori, kao i njihove starije kolege, koje iza sebe imaju veći radni staž, veći broj intervencija. Cilj ove obuke je da se prenese što više znanja i iskustva na mlade ljude, kako bi ubrzo mogli da stanu rame uz rame sa svojim iskusnim kolegama i postanu dio tima koji se ne povlači pred opasnošću. Nikšićki vatrogasci spasioci godinama grade karijeru velikih spasilaca. Ova služba se vazda izdvajala od ostalih vatrogasnih jedinica u Crnoj Gori, ali i šire. Učestvovali su u velikim akcijama, čak i van granica države, gdje su pokazali profesionalizam, hrabrost i požrtvovanost. U njihovim redovima rade čuveni alpinisti i planinari, poznati daleko van Nikšića, ljudi koji su osvojili najviše vrhove svijeta. Njihovo znanje i iskustvo prenosi se na nove generacije, kroz obuku koja ne poznaje kompromis. Nositi logo ove službe na uniformi nije samo čast, to je privilegija. To znači da si dio elite, dio tima koji ulazi tamo gdje drugi bježe. Biti vatrogasac znači biti spreman da se suočiš sa prizorima koji ostavljaju dubok trag. Izgubljeni životi, spaljena tijela, nesreće koje mijenjaju sudbine. U tim trenucima vatrogasac mora ostati pribran, odlučan i efikasan. Hrabrost, psihička stabilnost i fizička spremnost nisu samo poželjne osobine, one su neophodne. Brzo razmišljanje i još brža reakcija mogu značiti razliku između života i smrti. Zato se kaže, ne ulazi u ovaj svijet ako nisi spreman da se uhvatiš u koštac sa njegovom težinom. Vatrogasci su heroji našeg vremena. Oni su vojnici u miru, čuvari u tišini. Zaslužuju poštovanje, podršku i zahvalnost svakog građanina. Svim mladim ljudima koji se odluče da zakorače u ovaj svijet, želimo snagu, istrajnost i sreću. Jer ovaj poziv nije za svakoga, ali za one koji ga izaberu srcem, to je poziv života.